Ke ngane zakwethu uKhuzani Ndlamlenze mfowethu sivume ukuthi-ke uThembeka uNomarali indodakazi yakhe kuza ngemuva kwepost ededeleyo uThembeka uNomarali ukuthi-ke engathi ngempela uyena ubaba wakhe uKhuzani Ndlamlenze mfokaMpungose-ke. Ngane zakwethu-ke ipost ebibhalwe uThembeka uNomarali laphana enkundleni yokuxhumana ku-Facebook ibibhalwe ukuthi-ke ngivunywe ngisho ubaba wami nesithandwa sami uMashudu wasefaka ividiyo-ke ebekade kukhulunywa khona-ke laphana-ke kanjalo yena laphana insizwa uKhuzani kanjalo lo Mashudu. Ngaze kathi anganda kakhulu la ividiyo uzwele konke okukhulunywayo nje kokungamangcoko okukhulunywa yena insizwa uKhuzani mfokaKhuzani umfokaMpungose embiza ngondodakazi. Mina. Uyambona wathi? Hey nana. Wenziwe Bani osekuphopothe kahle kanje? yimini. Wenziwe yimina. Noma usuqomile ndodakazi. Hayi uyathokoza.